Assalamualaikum. Naouna Sendi, thérapie depuis Conakry, le 24 10e mois 2022. Voilà. Menen salmina musidɓe julɓe tedduɓe nokku kawon ɗon e hoore leydi Allah ndin hara yiɗen wondi ka sendatagol miijoji hara yiɗen wondi sur la page de l'éveil Naouna Sendi. Yewtere men nden hande ko woni e tarade ko adduma ka hoore leydi ɗo ko fiya andu wonkimmaki anda ko fi honɗum ki tagira wona fiya yeeyi wonkimmaki on mo taga wonkimmaki on mo jonnitata wonkimmaki haqqe makki. Mi fillito ko adduma ka leydi ɗo sikki ala na ɗo wonnoɗa hiɗa andi wona ɗo wonnoɗa hiɗa andi wona wonɓe ɗo ɓen adduma wona wonɓe ka hoore leydi ɗo ɓen adduma yummama e ɓemma e clan e fedde e association e jinna e malaika ko ɗo tawɗaɓe ɓe tawɗa ɓen ka leydi ɗo na ɗo adduma ɓen kadi ko addaɓe on foppat moɗon kon addaɓe haray ko woni golle ma ko andugol ki wonkin addaki ko wiyete la spiritualité wona golle ma yeeyigol ki not to sell it, don't sell your soul, ne vends pas ton âme. Merci Hassim Diallo, Ousmane Diallo, Allah reni ba wata jabu yeeyigol wonkimmaki si a jaɓi diina an tigiri a jangali diina kan hay janguɗa ka a taskanaki hoore ma lettere mo Allah addamma an a janganali lettere on hoore ma andu natugol ma kan ɗon diina wuura e makka golla ko woni nder ton a yeeye woni wonkimmaki sikke wo ala fi honɗum wona ko woni noddude e diina kam fuu jonnitata wonkimmaki haqqe makki ko an jonnitata wonkimmaki haqqe makki. Si a naati e politique a janga politique a naati politique an a janga politique wona wonɓe wadde politique ɓen fuu jogi ko wiyete ko neɗɗan ka mi wodiri Allah taguɗo lan on haray hiɗa yeeyude wonkimmaki. Si a naati e jokkere enɗan a anda ko honɗum Allah wi jokkere enɗan ay yewtere nden toujours yiltitike sa naati e diina ka a jaɓali jangude. Si a naatama e jokkere enɗan a jaɓali andugol gonɗum woni jokkere enɗan wona wonɓe noddude e jokkere enɗan ɓen fuu haaju maɓɓe woni e enɗan haray hiɗa yeeyude wonkimmaki. Oui ko maande noon hiɗa yeeyude wonkimmaki nde tawata wonkimmaki ki deeƴa ka nder ɓandu ma hikki wullude ka nder ɓandu ma hikki haajude ha cango mo goto ala nanude Allah noon subhanahu wa taala noon nanude ko wonda haajude ko kanko taguma ko kanko adduma ka hoore leydi ɗo kanko waɗuma bani adama ko kanko suɓima kono noon ko be anda ila dowa andude ko honɗum woni wonkimmaki ko ɗuwata so jonnuma hakkille. Merci from New York Rahim Ba. Wara to sendidirma e fello e leggal e kulle
o jonnuma ko wiyete kon conscience afala taqiluna e on haqqilta kulle ɗe wiyaka ɗum leɗɗe ɗen wiyaka ɗum pelle ɗen wiyaka ɗum dammi ɗin wiyaka ɗum ko bani adama wiya afala taqilun e on gollitirta koko jonna ɗon anda argol maka leydi ɗo ko fiya e to anda ko honɗum woni wonkin maki ko hombo woni ko tagiki wonkinma wona yeeyigolki parce que haray a yeeyi mo jeya a yeeyi mo wawataki sodude a yeeyi mo andaki ko honno yeeyirta ko a jeya wayiɗa yeeyude wonkin makin le religieux ɗum no tawa hande ko wasinɗini Afrique parce que en yeeyi wonkinji men ɗin les religieux no en yeeyi wonkinji men ɗin ça y a même pas d'ambiguïté dedans ko ɗum waɗi golloɓe ɗuuɗaka men ɗaɓɓitoɓe waɗay ɓe recherche ɗuuɗaka men taskoto ko diina kan yeeyuɗe wonki menki wona noon diina Allah kan diina Allah kan no nodduma ñande o ñande e gollitirgol hakkille maɗa nafa hoorema nafa tagu luttugu ngu nafa leɗɗe ɗe nafa kulaji ɗi nafa canɗi ɗi nafa gookiji ɗi ko a yurmede wonande tagu ngu si tawi ko diina Allah kan jogiɗa ko a lorra wonande kulaji ɗi wonande leydi mani wonande pelle ɗe wonande canɗi ɗi si tawi a yeeyi wonki maaki ko a lorra wonande tagu ngu hande kadi ko mande a yeeyi wonki maaki tuma tawi a woni lorra hay kulaji ɗi kawtuɗuɗa e mon a woni lorra yimɓe ɓe wonduɗa e mumɓe a woni lorra kala ko fottuɗa e ko mande a yeeyi wonki maaki e tuma kala kadi yiwɗa hoore ma ko be holla yimɓe ɓen ko be holla goɗɗo hiɗa nunnani ko be holla goɗɗo wayiɗa mari faleede ko be holla goɗɗo wayi ɗum ɗo c'est-à-dire andu a yeeyi woni wonki maaki a joganaki hay goto goɗɗo mo yiyali ko woni e ma na an hollatama o yiya mo jaɓali ko woni e ma na an jaɓintama ko woni e ma tuma kala goɗɗo yima hiɗa joua game naafiqiɓe ɓen yimɓe bomɓe ɓen hiɗa joua e filmji maɓɓe hiɗa andi ɗum ɗo moƴƴa meeɗa juude nder ton ndaari no wonɗa haalirde ndaari no wonɗa jalirde ndaari hiɗa jala ko kirɗa ndaari hiɗa haala ko a falaka haalude ndaari hiɗa nunna ko a falaka nunnude wonki makinki yeeyanoma ni mi anda noon siko mbuuɗu yeeyɗaki ɗo ɓenta samanan galila est ce que mbuɗɗiɗi est ce que coggu brikire est ce que fi auto est ce que fi visa est ce que fi leñol yeeyuɗaki est ce que fi fedde en tout cas dow kala ko waɗi saliɗa andude wonki maaki jonnitaki hakke makki sika a yeeyi ko yeeyuɗaki noon won koko fanɗi sabu ko waɗi a jaɓari wuurugol gurdam bani adama a yeeyi wonki maaki merci Oumou Kairou Show assalamu aleykum Ousmane Balde merci wata sabu sattede sabu sonja sabu taƴagol sabu ala yide daygol sabu hande no wayi ni min nawna selli mi innima ça fait partie de la vie ko no adna ko non wayi wonu ka position mo wonɗa jogo timu mangu jogo ɓandu manu
jogo diina laaɓuga kala religion révélé tanzil jogo tawhid jogo ko Allah woni goto ka tagugol ko kanko woni kadi duwa wonde kadi goto ka rewugol jogo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ala tokora ka inde e ka shifaji o nanda hay e goto al aziz ar rahim bani adama watano bani adama heɓata doole tawa himo wonde yurmede ɗuuɗa sa yi bani adama no yurme doole ala kanko Allah al aziz ar rahim wota jaɓu sabu miijoji bonɗi ɗum ɗon fitta itta miijoji moƴƴiɗi ka nder hakkille ma par ce que ko ɗum ɗo addata bana adama yo naato e prostitution drogue deal e beppal e politique e espionnage e jamfagol yimɓe leydi makko pour des miettes e noddugol yimɓe e fenande le cannibalisme e ɗaɓɓugol tameede a julɗo inna kefeero tamam kefeero ɓurima me anda ko anduwamo tammude leydi e kammu e leɗɗe ko fima tagira si tawi ala nafitorde leydi ndin ala nafitorde kammu ala nafitorde e liƴƴi ɗin ala nafitorde kulle ɗen ka burure na e diina Allah ka wonɗa commande a waɗama ka iblisa waɗa ɗon arrajim a raɗama a pottintinama nemaji Allah ɗi no ko wiɗa kon ko gurdam na gurdam ko an wiɗen ko gurdam siɗa ñamde kulle ɗen no ñamde siɗa walade ɗe walade siɗa mari suudu sondu wotoru pet immoto ya moƴƴinana hoore mayru suudu sondu wotoru pet siko ɗum marɗa ko mantoronɗa yimɓe tina rien sa jogaki ko wiyete ko les valeurs humaines piiji tawɗi a wawataɗi yeeyude a wawataɗi wattude hay e hunde si tawi ɗum lannirima aray c'est fini par ce que mbuuɗi koko watta ya ara donc ara en wi ko adduma ka aduna ɗo ko fiya andu ko a hombo wona fiya yeeyi on mo wonɗa ka diina a yeeyi hoorema wiɗa e aadaji yimɓe woyɗa e diina par ce que c'est pas pour toi koye aadaji koye clanji koye feddeji yimɓe e diinaji yimɓe wonno ko na siko Allah tedda hiɗa andi siko Allah wonɗa weltinde siko mi wonɗa weltinde i an hi tigiri hiɗa andi siko Allah wonɗa weltinde a ɓittota ɓay noon ko yimɓe ɓen wonɗa weltinde hino ɓitte ndiŋe ma ko ɗum woni yeygol wonki munki ka politique hiɗa andi wonki makin a tegiki mo teguɗa noon wonki makin e mum o yeeyayki o nafitora tu es le plus grand perdant aduna e akira par ce que a naati hunde nde mum nde a janganaade politique ko janganteeɗo ko gandal ɗayni wiyete politique ko gandal peltidirgol na gonga won ton de ko mande hiɗa ɗaani tuma arduɗa ton e gonga won ɗum gonga won fenande ko fenande ha ñande yawmal qiyam ko nen juuta pentirede wo ko fenande ko a jaɓay ko fenande yarana ko fenande ceeba ko falla ko ɓayi andi ko beppale e bete ke anday ɗon a yeeyale wonki maaki ko be jaɓa drogue ko drogue
none no waylitirɗa drogue on woko drogue e bete ke sila jogi anday no yaara bara wi ko adduma ka adna ɗo fiya andu wonkimmaki wona fiya yeeyuki e fe dewgal ka dewgal ka wonɗa ɗon hande wonkimmaki a yeeyeki woni par ce que yiɗa andi wona e dewgal wonɗa yiɗa andi kono noon ɓay kaka diina yimɓe ɓe wonɗa wotannane kamɓe no yoɓde facture ji maɗi kamɓe ɓe wiwde wotannane kamɓe haji maɓɓe ala e goɗum si a nana e sa nanata et puis sa wattani yiila ñande e boyiɗa 60 ans a tawa hay goto andarɗa wuuri koy ñande mayiɗa no yurmi ka mayde ma ɗon ara ɓe jooɗi ɗon ɓe haala ɗon politique hiɓe haala fi bugagol in ka fatundema ɓe jooɗi ɗon hiɓe ñaama tewu woɓɓe no fijira téléphone jimo woɓɓe no lando udditi kam udditale carton jel faal ɗon ko nayi jel dammi faal way sa personne eyi kam sukkute haaju goɗɗo no e ma haaju goto ala e ma tentini no wonno a yeeyi wongimmaki a yeeyi wongimmaki sabu wongol e leydi ndi moƴƴannama e ɓeeteke ka accident na fi no moƴƴiri woɓɓe no moƴƴirma am e ɓeeteke ka Angola la Mozambique ɓay ɗum fufa fo mum ara joɗnane respecta jiccoɗa a yeeyi wongimmaki fi samanan galina ko ɗuma ɓurana on haali fi samanan galina ɓe sikka ko an famana jokke religieux on lutti kos na aduna na akira o samanan galina min on deta yande ɗo c'est-à-dire ton âme wongimmaki a plus de valeur kala ko woni ka aduna ɗo par ce que kanki naka aduna ɗo ki jeeya naka aduna ɗo ki taga ko aruki yimɓe iwi honto rabbu samawati wal ardi iwi honto dans la spiritualité kay yiyota ko ton ki ko ɗum waɗi a yiyataki kanki hiki mari valeur kala ko yirta yitere ma nde ami sikki de mo buuɗi ko ange min moƴƴini buuɗi ko a yaari signature men gonno e mum a yaari sen waɗi fere hinnayi ɗiɗon mbuuɗi ɗi feƴƴi haaju ɗin ɗon kadi yani ko adduma ka hoore leydi ɗo ko fiya andu ko honɗum woni wonkimmaki ko ɗum waɗi janngugol qur'ana c'est très important janngugol tawhidi c'est très important siɗa nawni waɗugol thérapie yi'ito c'est très important ono lootagol biniri naasi façon moccogono ton façon moccogono ton mocceteɗon fenay ɓuri moccowo façon ñawdiji gon ton serta e bileyagal hay fus ande bileɓe ɓen sont très intelligent si tawi a wi talkour goɗɗo andinima talkour ko shirku biniri nasi ko shirku ɓay o heɓirta ɗo hande kadi mo wawi transfert de golle makko ɗen o ara kam moccoɓe ɓen o tunnina moccoɓe laaɓɓe ɓen mera ko bilejo ko bileɓe ɓen hande kidnappi église ji buy quand je dis religieux je me limite pas à l'islam ko bileɓe hande des magiciens des géomagiciens hiɓe kidnappi hande des synagogues des gouvernements. Donc menen pas jamais on mission makko tigui c'est pour démystifier. Merci Mamoun Ben Soko Diallo depuis Mozambique.
woye no woodi ɓaawo ɗon ɓayi tawhide nde tawhide o majjuno ayno paatinijo si ari e hoɗo kaka imamujo mo weerata o imamujo hollitata yimɓe ɓen mo heɓi koɗo ndaara o ala ɗon lekki ñande ara ɗon laɓɓo lekki mbile ara ko kanko ko mbile ko o muuɓi ɗon kon o senda koye trois parties o acca ɗon goɗɗum o feƴƴa kon ɗum addi ɗum c'est parce qu'ils sont dans le religieux si tawi que qur'ana on an tigi ɗa jogiimo la ya'lamul ghayba illa Allah non ça marche pas yataka mocco iɗa andi la ya'lamul ghayba goto anda ko wirni sona Allah non ça marche pas ko angal gandal a yataka mbileje a yataka ndar la ya'lamul ghayba goto anda ko wirni sona Allah nawna selli banda ko lero ngoni fen ɗo ko 6h54 Conakry 7h mi anda ko no waɗata ata yimɓe no daro hino juula hino yima pardon hino daro hara no juulude maaya hino yima maaya hino dogude maaya est ce que simo anduno ɗum ko waɗi si Allah suuɗi en ko wirni kon ko fiya ɓutti ouais, mon vieux père Abdurrahman Pekos, depuis la Hollande. Merci beaucoup, le grand peintre. Dit mon labé. Donc, la réalité est que la religion, sans la spiritualité, c'est le religieux et c'est très dangereux. Ko kambe gollidata e mbile, ko kambe gollidata e laamuji, kambe gollidata e politique, tout simplement. Fi yoɓe ɗanningon fi ɓenɗo golle maɓɓe ko ɗanningol ɗon fi ɓenɗo si wona ɗum yeesojo diinajo si tawi ko diina un pasteur un rabe ndoka ka juif ɓe un imam ka musulman ɓe oɗo wonata e hoɗo mbilejo naata ɗon parce que haray o findini yimɓe ɓe gonɗon bilejo noon e woni arde o folata si tawi himo ɗon hiɓe arde ko kanko woni ɓe wernude politicien jo bonɗo ara ɗon kanko woni gollude maɓɓe ɗanɗo bonɗo ara ɗon kanko woni gollude maɓɓe jattowo bonɗo aɗe no haray ko ya faamu ko c'est la famille c'est ce qu'on appelle le religieux le cannibalisme, c'est-à-dire kamɓe ɓe gollata ƴiƴam maɗan ɓe ñamata ƴiƴam maɗan no ñamugol na no ñamirta gerto e nayi mbuuɗi ɗi jogiɗa ɗin ko ƴiƴam ma sonara ko a parasite parce que ƴiƴam maɗan sunnuɗa e ndiyam maɗan c'est qu'on appelle ton temps et ton corps ɗe golle ɗe wonɗa wadde ɗo ko ɓandu ma ɗum wonɗa sunnude wonɗa wattutude e buugoy ko koye mbuugoy ɓe ñaamata ko ɗum wi'i ɓe cannibalisme ko haala men wiyen ɓe ñanne kono ɓe jaɓata de wiyede ñanne ko kohoɓe ɓe wiyete e waniw e mokko baaɓe e sage ɓeɗon duwano landade hoore mo neɗɗo mo gollata on to ndi jawdi iwi ɗe kat je jane ɗe cuurele jane ɓiɓɓe maɓɓe no janga nokkeji mo kon ɗo neɗɗo mo gollata on ɗum wiya l'argent parce que ɗe ŋaccino miijita ko gollowo heɓata jawdi ɗum waɗi si fonctionnaire jo heɓi jawdi mo duwa nangede parce que salaire makko no anda so woni milliardaire mo duwa nangede o justifie que tawi o créé entreprise ji tawi no laaɓi on lui laisse si religieux jo heɓi jawdi mo duwa nangede oui si goɗɗo udditiɗo église on yi automatiquement mo doga e Land Rover je jane jogi jawdi mais mo duwa nange nawe o nange fi ko o nande o ande konto ndiwi e si tawi noon ko wigol ko malaika en tari duwaw a nagge ko kanko duwama torade duwaw ka ko duwama tor ko am barki leydi wo yarata yeeso si piiji dangala ton la productivité ko be tawa goto be no way wa
no way wa pièce e nder machine tawa ko yikum produit ko kun darani don ko yikum gollude si ko kun darani don kon ala e gollude se ke yikum yarude wonbe gollude be no wiete nyanne e yaw miiji to da mais en lanni dana si lemu ne rimata no kamen si mango rimata no kamen ko soppeteki ko honno bani adama wonirta mo produisata alla inni produise be sikki ko bibe yari ko bibe barki na bibe allan malande aju alla bibe ka gondagu il faut être productif wonu gollo alla ko yima won gollo da won parasite si golloɓe ɓe woni waasiɗuɓe ɓe gollata ɓe woni adduɓe mais ça cloche ko ɗum waɗi si goɗɗo hina jangi a sendidira e gandal e copie a sendidira ko wiyete gandal e copie gandal ko ɗaɓɓitangal taskangal yaltina copie koko fillita pillitagol ma satti ko ɗum hunjiɗo gondetake gandogol emo teddi noon kono o wiyatake gando fimo hunji goɗɗum sendimo e carte mémoire c'est facile na ɗum landaɗa ko taskako hiɗa wawi hunjade yaha e ko ɓurano haɗuma e mum ko mais sa taskike e ko ɓurano haɗuma e mum kon a anday wona nafoore Allah na nafoore yummama na nafoore bima jaago fima an da petit s'arrête c'est qu'on appelle la conscience jonno jetten toɓɓere men ɗimmere nden. Merci beaucoup. On a réussi on a pris beaucoup de temps. Remeɗen salmina en wawata yawde ka toɓɓere ɗimmere. Je dois m'arrêter là parce que je dois bientôt commencer le travail. Meɗen salmina kala wonɓe sponsor de page amen on nokku ka won ɗon ka hawrede ɗo. Merci Thierno Diallo, merci Bamamadou New York, merci Fatou Pantin, merci Monsieur Abdourahmane Bekoch depuis la Hollande, merci tous nos abonnés. Kala wonɓe sodde lekki ɓuuri e jungo amen, la puissance wonɓe sodde e thérapie e formation ji le lando si tawi iɗon e jam ene weltani on. Kala wonɓe commentude, kala wonɓe darde oɗo page, kala wonɓe men windande, kala ɓe men woni e sendodade ala men windande, kala yiɗuɓe oɗo page on fof hiɗon tambiti page Nawna Selhi thérapie. Kala wonɓe saktude, kala wonɓe etade no ɗum ɗo feƴƴira e hoore jam, fi yo wonɓe e nder hoggo yo wodu suɓiɓe yaltugol, fi jolkaɓe yo andu jolokoje maɓɓe ɗen wona jonjande, c'est juste des pensées et des croyances ko miijoji e hoolareji. Fi waɗaɓe kolomboje yo andu wona leɗɗe e ɓoggi haɓɓa, c'est juste ko miijoji e hoolareji. Ala noon ko hulɓini tuma bana adama sikki o gayni ara o gaynade. Assalamu aleykum wa rahmatullah.